tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence, pour le fait que vous nous ayez accordé du temps pour être venu nous rencontrer et échanger avec nous. Сначала я хотел вас поблагодарить за то, что вы уделили нам время, что вы пришли к нам, чтобы пообщаться с нами. C'est la première fois que je viens en Ingouchie et au Caucase en général. Et vous avez vraiment une très belle république. J'ai été étonnée par la beauté de la nature, l'air pur et l'hospitalité de vos habitants. Я первый в Ингушетии и в Кавказе в общем, и я была очень удивлена красотой республики, особенно природы и вашей гостеприимства. Et en ce qui concerne Magas, je dois dire que c'est une ville très jeune, très moderne et je pense qu'elle a un grand potentiel. И касаемо города Магаса, это очень молодая столица, город и очень современный город. Et voilà, j'espère avoir encore à nouveau l'opportunité de pouvoir revenir en Ingouchie et pourquoi pas à Magas. Je vous remercie. И я надеюсь, что у меня еще будет возможность возвращаться в Магасе, в Ингушетии, и спасибо за внимание. Кстати, хочу вам сказать, что я не был в Париже, не видел Эйфелевой башни, поэтому, если вы пригласите, мы обязательно в следующей жизни приедем к вам.